Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 136 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly and all the publishers and financiers. Ameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 136, hoofstuk 6, die groot 4, Surah 6, Surah Al-An'am, afdeling 19 van hoofstuk 6, die leidende beginsels van die lewe. Sê, kom, ek sal aan julle verkondig wat julle Heer julle verbied het. Vereenselwig niemand het hom nie, en doen goed aan die ouers, en vermoor nie jul kinders van wie jul armoede nie. Ons versorg julle en hulle. Weerhou julle van openlike sowel as heimlike onbetaamlikhede en maak niemand dood nie, want Allah heilig die lewe, behalwe geregtigheidsondhalwe. Dit is wat hy julle gelas, sodat julle kan verstaan. Belangrik om te verstaan, reg? En palm nie die eiendom van die weeskind in voordat hy mondig is nie, tensy dit op 'n billike wyse geskied, en gee die volle maat en die volle gewig met regverdigheid. Ons belas geen siel bo sy vermoë nie. We do not burden anybody more than what they can bear. Ons belas geen siel bo sy vermoë nie. En wees regverdig wanneer jy praat, selfs wanneer dit 'n bloedverwant betref, en vervul die verbond van Allah. Dit is wat hy gelas, sodat julle oplettend kan wees. En weet dat dit my weg is, die regte weg, die Sirat al-Mustaqim. Die Koran wys die Sirat al-Mustaqim, die GPS, terug na die Here. En volg dit, en volg nie ander wie nie, want hulle sal julle van my weg aflei. Hiertoe vermaan hy julle, sodat julle opreg en heilig mag wees. En ons het die boek aan Moses gegee, om ons senige aan hom wat goed doen te voltooi. 'n boek wat alle dinge verduidelik, en 'n leiding en 'n genade is, sodat hulle in die ontmoeting met hulle Heer kan glo. 136, 137, chapter 6. Join me in the next episode, which is episode number 137 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please do not delay. If you want the GPS, how to get back to your Creator, please get a copy of the Quran today. Do not delay, please. Contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27, MJC 021 6844 606, or Muhammad's Hardware 012 374 6102. And this copy from which we are reading, I got it from my friend Jones Yunus Musa Dada from Musa's Insurance Brokers, who got the free copy from Muhammad's Hardware. Please remember to subscribe to the channel. Please follow, please like, please comment, and the main thing is please share this knowledge, because knowledge is light, and this country, the continent, the world is in darkness, and the more knowledge we can share, the more light we are shedding in the world. And remember, just like a candle,
If you are sharing the candle of light, it does not reduce your light in any way, but the more candles we can light in the world, the more knowledge we can have in the world, the better the outcome is for humanity. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. Look after yourself, stay mentally strong. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.